nikigambwa nkorwa mu mwaka gw'2014 na kampuni ya Ziba ekaraganisa abatura bachambara kubombekera orutindo orurukugite byaro birukurenga 10 birukushangwa mugomborero ya Kichwamba omwishaza rya Bunyaruguru negomborera ya Kirungu erikushangwa omwishaza rya Katerra konka ko rugobwo tine kibararebere bete nshumenche hingwire ekindi kitongore kitagambwa amazina nokwe kurugayo bakaraganisa kwatansa n'ekitongore kya Ziba okuombe ko rutindo rw'ebyoma kibase kuyamba abatura amirimo yabe barukore cy'abatura batekerezine naco ahubwo kugira ngo Ziba ekaba yababihireho abo kwakote kubasa kugamba ngo kuza kora rutindo ngo rw'ebiti ngo je ngo nakora rutindo ebiti nibijunda ebiti kwata kabirambe kahiguye yitaka nibitekwa kugira ki nibitekwa kujunda ngweni abakama bataka tubaka bahire seti ingata bakapimira umwanya kukwingana uguba iheho bakabahiriza sente zabo ingute karabo hati nibabasa kuyija mu ikirizanga no mu bigambo wahezo behindurira no bacaginga trespass ni batyo hayongera he kiri kwingana ki omwanya gubaza koze sa ni gwingana ki mwe no gumwanya bakuhezinga konkati mwaje ngo batari bata ngo batapima kashibo bakompensating ciki batakapimire kumanya chairperson w'ekibina cha NRM habwa district eji Said Kanyankore nagira ngo rutindoru kurwa kuombekwa nikija kuyamba munonga abahinji rutindoru ntubendera kimwe munonga ngo base kubaho abo ku rutindoru ya orubakoze 15 urukucwekanisa kurubwa umusaze rya Bunyaruguru zo umusaze rya Katerera orubakwita Chambra Bridge orweruka kura isayona n'urugendo benje bina masuko ngo nibija kuganyirwa mu cango kasa kure tentasia y'abantu kandi za kusoma kongera n'abantu b'ikicwekeki kwetegereza ubwo hata abaturano bagira ngo bamazuru bwire burengwa bari kuteganisa bwo butagira rutindo gasha kwa Chiru Ramadan.